Miam with the second topic emergency Harakanda, murder of democracy, having emergency say, Madam Jadan Lautopa, Dukakarikumakanda, Kudung Sabak political advantages, Karak Yangakanda emergency Lautopa say, Maswai say, murder of democracy, having murder of democracy Harakanda, say Kutingi, 25 June say, murder of democracy, Karigino Harakanda 1975 ki, BJP na high Maduti, Shambidihan Hatia, indeed Harakandana. Say Hutingi June Gitang Kungamangase. At 1975 ki Indira Gandhi Panba Matam to the India Pumbadal of Pukiva emergency say Madam Jai Chati Havigi debate ama Adum Sanga Matam Sanga Mrelai Aluga Maruina Adu Mangasu emergency law with the Dinate, the Wudu Womangi 1965, 1971, otherwise the law emergency to wartime some national security the threat ama lakpa swai the emergency law to be at the land Kariki Matama Hyperconstra. Do I do the Chinagi launching Yauri to Pakistan is one of launching Yauri Swagi Tankoxima. Aduna 1975 ki emergency say BJP na hek palak ngai hekate BJP na center the lengak parakpa 2014 dagi adu adu hawrakanda Sabindan Hatia si swai si chai khudingi observe tor lak pai bate adu karigumba kanda Congress Makati Hibasi Harakanda, BJP na Karigumakanda, Levaksta Kari development, Taboxing Karising, Pikatli have a track record say, Pakum Jakarakum, the Wasalava, Duka, Levaki, Chocho crisis later, economic Karigimatanga, crisis later Pakanda, BJP na Congress say, which is for Wotokte, Lengak Paikarbogda, Lengak Paiba, which say Narendra Modi Luchingba, Dukumalengang, BJP, NDA Luchingbalanga say, Choishi. Tam ani di chakre aduga tam ani ohum sujalakpa swai bogda chahi tarama thoi phajalakpa phawda BJP hek pairek ngai degi Congress na haiba sarsina lebak sida simadi toromi haiba khogi mayek thokna uba yaba amta wo tawte aduga BJP na track record unna hek le tuk ganda Congress ta Jawaharlal Nehru da Indira Gandhi da aduga maruina emergency 1975 ki aduga emergency dopogda Swai Sambidan Hatiana Yam Hata Park Sana observation Karikra Togi Pibum Sing to Congress na have 1975 Aduna declared emergency ni Aduka BJP na Hek Parakpa 2014 de Horokanda which Pop the Linga Lebak Chanchel Iba Kongtang Habate Swai undeclared emergency ni Habani Aduna Swai the Kumna Kanadana Tanzani Lona Yang People Punamu Sharatchandra Sharma in Pick News Manung Taramokari Lona Nasaki topics the Saruki Saruki the guessing day I get it to Pabiri Dr. Yumnam Premananda head of Department of Law Manipur University was a Premanda we hadn't Taranokari was a Premandi Uidling in Bidibashi Dr. Dhanabir Laishram social scientist ni Tamodan Ramokari do Tamodan Uida I hate the Tanapamini Leihaothabam Sharatchandra political analyst ni a Tamo Sharatchandra Sharma Tamo Sharatchandra Hek Yobuse Hek Hairuba Tamo Hakchang Hek Namdaba timing Hek Homba Ako hindi ang kanya koning iba aduko political landis sa kanta ko inalisang signa rajniti ki karigi lambi sing urakhiba swai haira kanta di damo tamo da ngasi su tari matu 1975 ki aduko emergency do BJP na hai adu ai do emergency do maram cha do emergency ni national security ki thoidopa adu ai do da singnaba karisulite aduna laukthok ki emergency do maram cha de adu ngasi bauda chei kudingi jungi tang ko mga Sambidan Hatiana Palantawi, Aduga Congress na high Madudi, Matam Duki declared emergency ni Aduga Huzik Indi, Amasung BJP na Lusingba, Indi Hekparakpa, BJP Matanda, absolute majority Pangana Dumparak Pusioki, Adu Adu Parak 2014 Parakibani, Huzik Pauda Lebak Satara is undeclared emergency ni Aduga Karikumakanda, BJP Masaki track record say, track report Haitare, report say, development Kariki Tabok and Karishin, Uningai Adu Congress the Tide of Natana. Adugumba Kongtang Amata Legate BJP have it. I won't comment him in Brown. I am going to take a hold of Higher Malueva, Mazanaki emergency, Aduga Toliva, Matamdugi, Kanotoliva Posi, India, emergency homelock Togivida. 1962 is now in Sino Indian War, the Sainagi Tomose. Mas in 1962 is external aggression, Lakbakot, threats. Adagi amana 1971 ki Bangladesh ki sisu kanone adugumba emergency ni adugi matung sida 1975 to 30% masina
hojikti constitution da amend to thokre internal threat kana hai basi kano da high record te kano da yes se ko ge armed rebellion na hongre madugi internal disturbance hai bado ko hai aduna masi hanagi potu da hai matam da internal ko ge kano dun threat ama lai ba disturbance to kali gi no hai matam da kadai da no internal threat to se have question number 1 masi hangningai we masi hore loga mari le na pa khot pa china ko gi Premananda di ma masi da baru na ma oja so di na hela man nei na kani oja Dhanabir su economy oiba kai gum course da phajana adu mai bi ra kan len kala ai adon na di am kan chara lo common people lamana adu ai isagi we na thena ja ai matam da 1975 chi ai around 31 years kumba isagi sahi mana lei matam ne mesur ram oire matam da sai akoi college ga tambal or matam khara lang ko rajniti ki koi change malu na khomi la mi ne chen bai ni akoi na lo singa change ba na te alaman mayam ji tawliba political akoi gi kano sidi Manipur da sidu gare India so Congress asi Srimati Indira Gandhi ki Congress aye na to chi mayok side da ali ba Congress puna makse one Congress o syndicate adu intolga loila joy prakash nayan mo loila Indian National Congress da yawro mangata ni to socialist group ti Congress Socialist Party ya di tolga joy ko mayam ko Raj Narayan mai ma thak case story ga se mosina socialist da ngor ko khol pa to ba communist ki so phai phal ko dan to mai da Congress manung si dagi te na yarak ta ba Indira na magi su kamai to ge da magi su ko gi advisor hai ta matam do gi magi principal secretary ga ga maming loin leina di ko gi haskar ga na to riba kano ga se adu magi su official sin ma yam lang la ma khot pa ade Supreme Court ki chief justice ka siman apa ma mi da ko gi kano si kan thu ga mi ahung ni bathak ta ga kan thu ga chief justice ka haptin khotin ba to ma su angak ba sakti ni adagi 1970 ki sai da ko gi bank sin nationalize to gi matang se sida su mangon da pen da ba mayam am lei adagi pretty first ki lok thok pagi sida so maximum level da pen da ba mayam lei 1971 ki sai adagi Bangladesh ki lan gi pretty first in 1970 or man ko Bangladesh ki 71 thmai to na chawra ba mana mai pa ga to ba mayam chi to sida angak pas magi sakti ma le ko matam sida magi makhut magi sida aduga magi manung sida yaning da si Congress ki all together ka hype tare machine to ko sida mag si mapa si kamai do ge da akoi gi Raj Narayan si socialist background gi adum loi ma socialist hoina dum lakra bali ma se Raj Narayan election gi parliament ki election sida mana prime minister or kan sida kesama Indira gi mathak to ko sida Allahabad High Court ki sida adu horen loin khang nan al masida da ma si mai thire matam sida ma ikan kanada na mana masida emergency topsil ise masai sida mana khanjaba khara chule emergency matam sida akoi gi constitution gi preamble ga semdok pase ai di preamble semdok pa ga tu di akoi di matam da socialist ki group ta yaw jaba ni na akoi ai isa gi na di yam chu malam di akoi secularism ga hariba ade socialism ga na toliba adagi national integrity ga na to semdori gi do magi interpretation do adum yam phajai hajari ba ko masi da pili ba posi da la isi koi gi kano da socialist service da ga lai ba adagi kano da ga lai ba londa puda si akoi na yam na kano ni ngai oi secular si da mana pili ba posi akoi na kala gumna kari gi no secular haptin roi je mana pili interpretation ji kano judge ani na pi bani mai da pili si akoi gi kano an habne respect for all secular ga socialist ka constitution da masi tongan hapsan si haiba kan da taseng badi matam du ki constitution iriba BR Ambedkar Dr Ambedkar raw masana hai constitution itself say adum secular ni aduga socialist ki kari gi part component loni yaujuri tongan hapadrusu yani have ni aduga su tongan bo du ki ari ki kari gi second kano da ki leadership da ki atai si kari ai hai jin mun da ko no ne
Congress matamdugi as a whole Congress matamdugi 1975 ki emergency kamai ubi aduga BJP haibada sambidan hatyani haibani Congress na haibana matamdugi di declare ne aduga hujik chathari ba BJP ne hek center lenga kware kodi ore uchna undeclared emergency ne haibani tam swagi room sta kitang background kitang haiba ma changen haibani ko aduna majida mana piri ba constitution da piri ba magi kaloga preamble ga semi kholi ga si adum afabale ba tawda di mana tawse election la mai thi ba haiba che masih mana matanya mana sahi mangagi tam jawab sahi teruk oi thole ineba parliament ki sahi mangani lok sabha se siwa ma sahi teruk oi ba matam ji mana taw ri me am yam khre kali ke noida magi leader me joy prakash narayana hana phagal imni am to ni majid mana phari me am si masing si ka no de ka yam khre da arrest so me am si ko gi kano ne sida yauri me am te chawap ko ma khitang panjage ko me am na tra जो कोई विजया सिंधे जो प्रकाश नारायण राजनारायण मोरारजी देसाई शरण सिंह अदगी जगजीवन कली जीवतराम कृपालिनी अतुल बिहारी वाजपेयी अदगी लाल कृष्ण अडवाणी अरुण जेटली अदगी सत्येंद्र नारायण सिन्हा गायत्री देवी ने कोई क्वीन मणिपुर याम फाई मणिपुर याम फाई तसेंग हालबदा कांग्रेस तल लुचिंगमिबल मोगी गुरु मयाम जवाब तकना फागलैनी मसी फागलक बसिदि मागसी कमाइन तगेदा मागी मायोक तुम लाक बसिदि माना इमरजेंसी चलादि जोय प्रकाश नारायण ना टू टेल रिवोल्यूशन ना संपूर्ण क्रांति है इरांग से सागलक बरेदी मागी अचौब इंडिया से अदगी फाबसे असोम नाकंदा डीएमके की हजि तोरे स्टेलिन गासी फगल इमिना मानी kan aduna baro simana ngam ko de sterilization to khot pa kadoba adagi sanjoy gandhi ki kari ge cheda loire masi ki marak side the constitution ji maximum level the champion ga si adagi marfu ka no yam rele mana masda koi tori man adu masi pula maksa loina mak chupti la kan la matam da तौरीबा इमरजेंसी से मसी भारत ता क्वाइदगी साथीबा असागी माबु दुर्गा नसु कवि अदुगा याम साथीना माबु कनो तो माबु नुसीबा मोंगसी यो योलक्त्रे अदेदी मासी माइथीना तो उमतम सिदी माना माइथीरा कानला केससी माना यालतना मासी कोलामु अखोगी भोट तौनना बाना मथंगी भोट तौनना बसे मसी मुंग लांग मतमदा भोट तौरको मतमददी मासी थीना माइथीरे 77 की माना मसाना मतलब पिरामी बने अदो पिरामी मतलब माइथी मतलब मतलब मोरारजी देसाई ना कनो सी ओरे अदो राजनारायण जी मतलब का रे अब ब्राइबरी so तमो have in 1975 की 75 की इमरजेंसी से इंदिरा गांधी ने पॉलिटिकल अपर हैंड हम पामबत की अदगी अब मा हल एब बरम सादना अदु माइना चलाइसन की भाई तारे थमगे इमरजेंसी अदु मतम तो अटोप टोप पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस सी राइवल पॉलिटिकल पार्टी नतब कांग्रेस विदिन द बॉक द इंदिरा गांधी के मायोक त लेप मयाम यावगी मखोय बॉक द जेल सिंग करी सिंग चंगी है सरकार तावो पास राउंड दमरो तामो थैंक यू उदा प्रेमानंदा लो की लेंस तो है फ्रॉम द लेंस ऑफ लो मतम की 1975 की इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने मतम दुगी प्राइम मिनिस्टर ओइरिंगै अदुगा मरुओइना याम कनबा रिविलियन नमा मागी मायोक्ता होरपगी करी फिल्म सिंग लक्षण बहोना कांदा अदवाइदु नेशनल सिक्योरिटी अचौब सिंगब ले रहे कान इमरजेंसी लाउ इमरजेंसी याना ओपनिंग रिमार्क होइना लोग मियंग दे के मा यंगे हौजिकी 1975 की से सीडी डिफेंड तौबुदी या ngamdong mandi okay सीडी आरान ब मुकने बको हाइदी असेंग बदी मतम जी तौरिसे अखोय मुक्ति खंगौ नत्रे अद हौजिकी पोछिदा असेंग बदी काउंसिल मिनिस्टर सिना प्रेसिडेंट एडवाइस तौगा इमरजेंसी प्रोक्लेम तौदने अदुगी रूम जी म कालेना हाइको डायरेक्ट केनो सिना अखोय इंदिरा गांधी सिना डायरेक्ट साइगी प्रेसिडेंट मतम दुगी फकरुदी अली अहमद सिदा डायरेक्ट मान होने काउंसिल मिनिस्टर ने एडवाइस तौगदबनी प्राइम मिनिस्टर तौदों नते डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट तौरबो अदुगा थमे कैबिनेट ने बुदी अप्रूवल पी लोयरा कांदा नोंगाल नोमिनी नि सुरगर केनो अदु तौगा पार्लियामेंट दे पुथोय पार्लियामेंट जु याय याय दे नंबर दु मंगोद लेजबनीना अन डिक्टेटर की टाइप नि मतम दु माना तौरिसे अदुना पोतु बुदी तो सराउंडिंग केनो द खरा
Gujarat kai the irang thokpa satri hulakpa the trade union karigi the Jai Prakash Narayan ka nuti Delhi the protest kan moi takole se khara budi lei ta banate leraga su madumong na hekta emergency thambagi justifiable oibra du oidaban khalabe wakhanda matam du moina thamisi angon du yaujare matam du order si le oda macha ni ps kano panjan da sentence am khakta thopui wanda kano ni 26 June 1975 ko tau thambabudi si proclamation si 25 June 1975 thamme man hai si ai adu ire Prakriti Ali Hamman du tawre tawga man ngasai gi Marilino Parsi a grave emergency exists whereby security to India is threatened by internet disturbance have man haiji adu internet disturbance yawro me mamangai da ma yawro maga ngasai gi kano tok amendment to ko ni constitution je tawra ga ngasai amendment to busina khoi gi 44th Amendment Act in 1978. Adugi mamang the delay me internet ngasai disturbance. Adu thamgibani. Hauji put internet disturbance ground with re. Hauji war ne, action aggression ne, adu armed rebellion haiba. And internet disturbance armed rebellion siam kene. Aduna masi ekoi adai nei na badu budi sum dawin khaleba ko. Aduna matam du internet disturbance later later brai sa inkamada India punamuk di leba mande Bihar da khara tawi matam du Jai Prakash Narayan taw Delhi yori adagi di khoi kairo da Gujarat kai da khatawi du India punamuk set internet disturbance later have the port nate matam da aina khamada di Indira Gandhi gi soi sha magi advisor si council minister du oidaba my advisor si nupa am yawi akhoi sum thengna ba like yaw bu ni aina haijeri se akhoi gi principal secretary PN Haksar sine berani dangerni man advice ma haw loi chatle ma unga thame ma se ade mai macha matam du Sanjay Gandhi ever kaino adu su berani moi ma se am kalle matam du da aduga mi khrale moi manga tuk sina pullaga tawi ma se ai khama madu da soiba logi di justifiable oide oidraga su akhoi ne am nungai bam lei si matang si da khoi na lo da matam du da ngasai gi mi si foreign pizage second round the report yauri ba mi exact pha ba se ana pha mi sing ji masi si yauri report se aduna kaino to jo ai na khan da nungai to mi yoi ba ko Indira Gandhi si hana emergency law du re si khoi gi nungdang ni ko law du se nungdang gi pung 12 taram dai swai ni law du se minimum manga tru nungdang se am thokali da ja da teng wing je ana si hana sida salai emergency law thokanda khoi gi khoi na khangbi ge do article 352 le re 350 haibonga 359 hamaga khoi Article 19 the top fundamental right MMC my enforcement suspension lay doing other court chalaga right parks upai surita ana man emergency da khoi na tawji nai khai ji keno kan da preventive detention law in law hum la kan eba ko sidani nai du se sai 352 lak thok lo re aduna 352 ba kha lak thok kan da law hum si lay re ahan bana maintenance of internal security act 1971 misa kawi 1971 semgrabani adubu he emergency lak thok ba amend tok thokre amend tok thok mi phaga adu puthok pa yada adu mayam tok thamba yana ba adagi di amasu lei law man du kaino ga defense of India rules nam le mi defense of India ek ki makhada China gi kai da da sem gi law ma emergency ahum lak su bane bu lak tok tu sina hojiki aduda adugi rule do amu recall tore mo amona seme kari sem ga defense and internal security India rules haina sem do amu thamjale matam du da ade ano ba law ma hoji su am chana ri law ni conservation of foreign exchange and the prevention of smuggling activity and law hum jin nai du ne any amana tra ama pal pa pha do ni mi myam si ana sigi poni ane khamada emergency sigi di sidi defend to bu yaro sidi arano bu ne ko aduna masi yengbi ga ga de khoi na haiba nate sigi matungda sigi hek ai ga thambi gi bu du maina mamang se poka thue 1967 dagi hore sidi court ki wani ko 1967 da golaknath against Punjab haida apaw case ni just tarama thoina kwai dei matam dugi just ki strength the kwai saw bench ne matam do 30 11 judges na phame aduna golaknath high sina fundamental right haga the article 12 to 35 part 3 c state na sukjok sokpa ya de haiba moin haiji adu yaning de Indira Gandhi na yaning de badagi di constitution amend toroga fundamental right sem tokpa ya na mana mu supersede tawdui adai haurabani asengodi executive ka judiciary gi lan phi yaw emergency marak sida ade pb plus ki laira dusu government pore mon constitution do pb plus mutakre adu matung da case amusu lei 1973 gi K.Sharatchandra Bharatiya na sem adu di yam kanoni adu case bi berani ko ga 13 judges ni 13 si koi gi ka haitare koi gi majority si am da nemi koi gi 7:6 majority ne bako amakatani helga majority oise adu da minority pi gi judge sing se
aduni mana chief justice ka hakala ka dosi kala aduda majority piru kumai ta hawdoi ne bako ana K.Sharatchandra Sharma ke 13 judges in India da hawjuk bokda khwai dagi largest bench mane ana sidena held tawrisina no in MN tawbi ai parliament ji supreme ni tawda bu parliament constitution matung chakadabani basic structure di MN tawbi ya di haiba adu sumane yanin de bako adu dagi ni minority le hoba du just ka khangal chief justice khangal ichi adu gi matung da kwai maroba case am lei simani mayang kaubi yadre sigi case ni koi parliament lik toise sigi case ADM Jabalpur ADM di additional district magistrate Jabalpur Madhya Pradesh ki against Sibakan Shukla na 1976 ki ni ana sigi emergency manung gi case ne bako sigi case da kaino kanda mapam ku de writ petition habeas corpus petition thai ni laung phara mina habeas corpus petition ji Mumbai High Court adagi di Allahabad da ekta thaba ji Supreme Court na si si at once hurt to give si case ADM Jabalpur base Sibakan Shukla ko si just mangani just maridi Indira Gandhi wa khalo nu chat khreba matam nu ruloi base emergency provision duni aduna government order law ni sadaga da bani manam kanam ta habeas corpus petition thaba ya de kan right ta thore ba ko adu justice ko matam du gi lekhat paina khali Indira Gandhi lekhat paina tab ma ji hello just ko hello just de ko lai gi Durga Gumba, Krishna Thoga Maning Mangana, Katokana, hello, I say. I might hello just a Kangna, Mao Powers later, Pitribi, quite India, quite the powers, which gives us in minorities just when Piduni. Just Manga Manung the Man of Partado never, dissenting opinion, I say. Adu my Mamingsi, Hans Ras Kanakawi, HR Kanai, some I department the photos on tell him. I couldn't tell you the Mazak was a TV anti, man minority P, Magi minority, just critically, Manaka Haganda. Emergency matam phawboda article 20 ga 21 ga se lokthokpa yaro haidi right to my right to life is not given by the constitution piba na te sidi adum leije law mayam lo repeal tawraga su still there is rule of law legadabani philosophy pire ma adawodo ma minority taba my decision another su emergency 19 March ki tang kun ga ma thoi 1977 da revoke tawre adu matung election tawre election Moraji Desai government kare landslide victory Moraji Desai na constitution semdok poduda hojeki aisa khana na high portu constitution gi khoi gi 19 kano gi 70 gi amendment sida article 20 ga 21 ga di emergency matam da bokta suspension tawbo yaroi haina constitution ho yaure aina khamada sokpo yaro si yaure adugi posi kanana pyramid that gift was given by the justice Aishar Khana sin pyramid ne aina khamada aduna ne akoina ma se India ai ngasi bokta aphawbagi power justice kanana ho justice Aishar Khana sin number 1 da tholkane ma ju chief justice oi jaga dabani ko ma je senior most ni matam da hujigi case the minority piru da makta ma su supersede tawraga chief justice oi gi de bako adu ma ai musibai ga chipta hayo matam ni ga lore Mazi kaya musi kana asing wari ni mana iba making of Indian constitution iba wari do de mana yawe mana salam da sing case ngasi se case tawraga ngasi haidok do rai ta ga da numit se se ma gi nupi da Aisha Khana na mai nupi da hairam me ai ji hore ni phakri ta ni ko adu ai gi conscience ne yade ai nium da just amo ai nai thabak chatha gani any consequence lak chasnu adu kaino madi life da ahum de la ni an hairam me adu gi life to ni chief justice oidana ma loi gi loiraga su man India da piram khudoni ade amana sai gan panbi gi sai case to akhoi gi Rasnayan case to Rasnayan the poor min da gandhi je election petition ji Allahabad High Court na poor bane ba ko poor ba da gi di magi Rai Sabha election do nalin the board oire haire aduga sahi tar omasu ma board le pa yaro right as le ne ba adu appeal with sale appeal da budi kanom haire Supreme Court this different thing to adu mayam su background le ri ba ko aduga 1975 emergency city in any circumstances the defend to gi port city ngamdo mandi si mati okay defend to budi madoi do defend to ngel te adu justifiable ground hai ba te adu ai do thi ba du wa gani aduga maroina sathi gi ba aduga leifam thok to tham gi ni haibagi wakhon buni oja priman ni han marwan da tabire che aina tamo thona bidan election ni se maroina sigi maroina tamo gi miyeng de gi haibate social scientist hai kanda social gi kari gi ledi perfume jinge tamo yam kui ne ne ra haibate so emergency amana social structure da pi ba sei theng haibagi potu du go tamo kamai ubi 1975 gi emergency che aduga kari go kanda horen mathang round break ki da puthagi ba nuai na ba congress na hai madudi matam duki 1975 ki emergency to declare emergency ni aduga BJP na laudi laukthok tabada democracy bu hekta khongoi na haiba tai aduga thabuk mayam di tawi haiba so sisina laukthok taba emergency ne haibani BJP na mu haibana
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯪꯒꯅ ꯌꯦꯡꯖꯧ 1975 ꯀꯤꯗꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯊꯥ ꯇꯥꯡ 15 16 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟ ꯍꯠꯇꯤꯌꯥꯅꯐꯥꯎꯗ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯔꯤꯃꯥꯔꯛꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯣꯄꯅꯦꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯕꯀꯥꯟ ꯕꯔꯨꯋꯥꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯅꯦꯍꯔꯨꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯆꯩꯗꯅ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯑꯦꯂꯥꯍꯥꯕꯥꯗꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ 20 days ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥꯁꯛ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯆꯍꯤ 6 ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯆꯠꯂꯒꯕꯨꯗꯤ ꯕꯦꯜꯁꯨ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥ 6ꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯟꯔꯦꯁ ꯃꯥꯎꯟꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯒ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯀ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯒꯁꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯇꯥꯏꯠ ꯀꯝꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄꯗꯁꯨ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕꯒ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯖꯖꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯆꯥꯕꯤ ꯈꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯦ 1947ꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤꯁꯦ 1 lakhꯅꯦꯕ more than 1 lakh Muslim ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟꯒꯤꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟꯒꯤꯁꯦ 1969 ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯔꯥꯏꯌꯣꯠꯁꯤ more than 400ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ 1970ꯗ ꯕꯤꯋꯥꯟꯗꯤ ꯔꯥꯏꯌꯣꯠ ꯑꯩꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤ 190 +ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ 1983ꯗ ꯅꯥꯂꯤꯗꯥ ꯃꯁꯦꯀꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯃꯤꯕ ꯁꯤꯔꯤꯁꯦ 2200ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯄꯦꯔꯦꯠ 6 ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ 6 ꯖꯦꯅꯣꯁꯥꯏꯠꯁꯦ 3000ꯅꯦꯕ ꯁꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯥꯏꯌꯣꯠꯇꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯤ 1966ꯗꯒꯤꯅ 1977 ꯃꯨꯛ ꯄꯥꯜꯂꯦ 1980ꯗꯒꯤꯅ 1984 ꯃꯨꯛ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 1971ꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏ 1971ꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯅꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯣꯗ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄꯅꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯩꯅꯥꯁꯨ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯇꯧꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ 1971-2 ꯀꯣ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯂꯤꯕꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗ ꯗꯤꯁ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯄꯦꯔꯦꯠꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟda ꯑꯦꯂꯥꯍꯥꯕꯥꯗꯀꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯕꯗꯨꯁꯨ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯁꯦ 39ꯒ 42ꯒꯗꯨꯅꯦꯕ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ 42ꯒꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯇꯤꯡ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯒ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔꯤꯖꯝꯒ ꯍꯥꯞꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦꯗꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯨꯝꯃꯦꯕ ꯃꯥꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯤꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯅꯣꯠ ꯕꯣꯔꯣ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥ it's not the same case of the China and that is the based on welfare state ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟꯒ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯃꯛꯁꯨ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯪꯁꯟꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔꯤꯖꯝꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ 85ꯗꯁꯨ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯔꯥꯏꯌꯣꯠꯇ ꯁꯤ 87ꯗꯁꯨ ꯃꯤꯔꯨꯠꯇ ꯁꯤ 89ꯗꯁꯨ ꯕꯒꯜꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯀꯣ 92ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯕꯔꯤ ꯃꯁꯖꯤꯗꯀꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯃꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯔꯥꯏꯌꯣꯠꯁꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯣꯗꯤꯁꯥꯗꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯡꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯇꯕꯁꯦ
BJP की लेंगाक 2014 लाख को देखा पड़े अरे मस्जिद यूनाइटेड नेशन ना हिंदू एक्सट्रीमिस्ट याम तीना कोई क्या नता हुए कंडेम तो हुए कोई सीगे होल दिस राइट सिंजी मोइना हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का ना पिए बा कोई ऑर्गेनाइजेशन तो जामा मस्जिद पंजर रो का आइना थमजनिंग दी करीगुम्बा कांदा सागी हंगबीरी बदो मियाम बुद्धि इमरजेंसी से मसाना मियाम वारनी अदुगा करीगुम कांदा लेंगाक पदुना मतमजुदा इंदिरा गांधी जी मेकाबिलियन है नेब मेकाबिलियन है जी कनान है कांदा मागी मीन्स तो अदुना एन से एनी मीन्स इन बे you can use any means in order to get your goal है नेब एन जीबु फंगना बना बदा any means इन बजे मसी मेकाबिलियन ने अन बोस जो नंफुआ उदा तरोगा बोट कार इज गोल उदी फंगे अदुगा बोट सिनेबे मीन्स दी आइन की वांग मदनीना सी याब नुपीनी अदुना मतमदा पाव पॉलिटिकल साइंटिस्ट ना मनु मपान की इनरी से इंदिरा इज इंडिया है दु मथक दमु इंदिरा इज द मेकाबिलियन है नेबा हाइदी माना इंडिया की लरिबा कॉन्टेक्स्ट तौरिबा पोट मयाम जिंदु टू सम एक्सटेंट करिगुम खरा तौद्रगदी यारोय गायना खनबगी पोट अमा लेरगा तौबा मानबगी ममी याम चावबा अदुना अखोइना अफा फता अनिमा अदुम येंग बि याइको अदुबु साइ खोय ओजा प्रेम ना हैप्पी बिदमाइना सी कॉन्स्टिट्यूशनली येंगुरगदी सीगी 1977 की इमरजेंसी cannot be defended डिफेंड तो से आरोय अदुदा लेरै सी सागे पॉलिटिक्स साइजिददी अखोइना येंगदबसी लेंगापदुनु फबिरदी माना लेपाक मियाम की खनबिरदी आइदि लेपाक मियाम की फनब खनबिरदी लेंगापसिन करिम कान मोइसु इवन पॉलिटिक्स है तामम थोलैसे ट्रिक तौरगा लेंगाक तब जुयाव पोंटे अदा अदुना मागी एंदुना फरगदी प्रॉब्लम दी नते अदुना आइना खंजबददी सागी इमरजेंसी बो हादी साहिबी के दो सरना अखोगी अनडिक्लेयर डिक्लेयर yes सिजु हम नुगायो पोरमनेबा हौजी इंडिया दा इमरजेंसी कुइरे तौदबा अखोगी पीआर थमिजिजु पीआर थमजगे ममांगजु अमाय अमाने हौजी इंडिया के जो होल दिस मीडिया जेंग बियो नेशनल चैनल में हमसे होल द नेशनल चैनल ऑफ इंडिया कनान मनिंग तमना करी नैनरिगे आइदि लेंगाक तुगी प्रो गवर्नमेंट होइना अखोई नुक्ति की पाउने न बजे ताब तलक पम यावरे दिकै नोदा पूरा प्रो नेबा लोइनबा अदगी खरखरा ngangan ba de ama tawgan ba react tawgan ba ama singse dandi pi ba khopa khoi manipur de jo o khagam na tawi dena ko khare na ngang sak pokba ama tawdi nowalaga mi ta lakbi film de leidena aduna miyam da di emergency manung du yam wai manam di fundamental rights curtail tawrini adubu tasengna tawroi da ba lei hai ni fundamental right ju emergency manung da do emergency undeclared emergency da id emergency natabda कोई मियाम जिंगसिना ओवरऑल इंडिया की ओरो पाय हाबी वनी जसरत याम नुंगाई तब लेने केनोनी अखोगी राम मंदिर साबदो कैसु कायदे पैसा मियान पीबनी खोटपनी कायदी बा अखोइना का सुम खंजबदा लाई की सरी खिंगने बदुना सना केजी लिसिंग अमगा निपान अदगिदि मागी मगदा सिबदुना अमेरिकन डायमंड हुमफु मंगा गाइन तौरादी खितंग अखोगी सोमदना थर्ड में मतुंगदगी युम कई सानिंगाय रितदना अवाम याम लरिदना अदे इंडिया के स्लम एरिया दा लरिबा अंगांग सिंगसिना संगोम थांगदना कपतना संगोम थकवा फंगदना सिबि यावरि सोमदना लाई दाहिबा संगोम न तुरेन दा चेंदरपदगी तुरेन दु संगोम गाक्तो ओइना चेंबजु यावरि बको आइदि सुमाइना मागी imbalance interstate disparities wangba miyangi maraktazu magi poverty line जी अदुम elevation तो वो बुद्धि है बा गरीब बताओ दिया है बको अदु लायर बदु फगल लगा हाथ प्रंत बा लायर बदु हाथ पे टाइप तक लाख की पोट कसु मतंग लाख पसी तो बुद्धि करीब बुद्धि नुआयर दु नो अदु खोइना येंग बया बदा सागी डेमोक्रेसी मागी कराइने खोगी सागी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी गाइसे से डेमोक्रेसी जे क्या मांगी गाइसे हानगी मतंगी अदमाइना इमरजेंसी डिक्लेयर तौरगा तौगिबा अदगिदि अतोपा लेगिबा मयामदुगा ngasiगी करीबोक तौदना लेबसिदा डेमोक्रेसी जे क्या साथीना इन कंपैरिजन विद द पास्ट इन द प्रेजेंट कमाइन तौरगे ना येंगबददि